Tataglus ng Mayor Abunjo J.P. Punsalan Jr. ing pamami ayuda o relief packs para karing memalaning San Simon ang may apektuhan king bagyong Ulysses inyang milabas sa banwa. Kaibat ni ngalo sa 3 bulan, manibat inyang panandaman ng kasira na likwaning bagyong Ulysses. Pasibayo na lang kinomustang Mayor Abunjo J.P. Punsalan Jr. reng memalaning San Simon ang may apektuhan king milabas sa kalamidad. Karagdagang relief packs ing pemye ning alkalde kareng pamilyang mitura ning bagyo. Nung rin personal na lang duduang reng ayuda kareng apektadong barangay. Kabilang kareng apon talandana apin ning barangay San Pedro, Ampong, San Jose. King drone footage ng Herson Manlutak, mayakit ing meging epekto ning masikanauran ng pongangin asang kaning bagyong Ulysses. Reng nga sirang asika ng pong pupul, reng nga yalbugang pibale-bale. Reng nga tuwag tanaman ng pong pun, ating dalan na antimo, meging sapa. Bulan ning Nobyembre, bistamat suspendido king pwesto king munisipyo, inumpisa ng Mayor Punsalan ing pamamye relief goods kareng bara-barangay. Ramdam na kanong Punsalan ing maragula pa mga ilangan dareng kaparang Simonians, lakwas at milyaring kalamidad, libutad pa ningara pa na pandemya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod.